Angibingelele Ningizimu Afrika yonke. Ngibingelela Jezel'khulu. Bathi nathi inkunzi sendlini, bathi inkunzi maskand. Bafowethu ngibingelela nje egameni labafana amgqumela ngifuna ukuzobongela uKhuzani ngokuthi ahlukanise unyaka amele umaskandi umculo wethu wesintu. Umculo engihlale ngikhala ngawo njalo ukuthi ubukeleka phansi uma wenza wona uthatheka njengomuntu ongathi awuhlakanipha. Angazi ukuthi umaskandi kufuna ukuthi uze wenze yini ukuze ubonakala ukuthi ukhona futhi uphethe la eMzansi. Ziningi izinto engikhala ngazo kakhulukazi ekutheni ungatholi exposure, ekutheni ungabi nazo inhlelo zokubukiso kumabona kude. Kumele ngabe udlalwa yonke ama radio station, singabheki uKhosi FM kuphela. Babhinca nonke bafowethu siyabonga, sibonge bonke abantu abavotile bemele igama lika maskandi. Ukhulu enikwenzele umaskandi. Nansi inkunzi sendlini, inkunzi kumaskandi. Bafowethu siyasho ukuthi mina ngithi ake sihlanganeni sibe imbumba. Bathandi bakamaskandi nani baculi bakamaskandi sibe isibumbu nje sihlangane sikwazi ukulwela igama lamaskandi lihlonipheke kusukela ekudlalweni kwawo ema radio station kuze kumabona kude kuze nako event organizer ngoba nabo bayadlala ngathi abakwenzi lokho kwenziwa kwamanye amajend mayisuke ebhukiwe ekutheni uthola indawo ukulala uthola ukuthi uphuzani thina sisuke eGoli sihlala e-stadium noma e-groundini usuhlale ngalo sikhathi odlaliswa ngazo awutshelwanga ukuthi udlala nini kanjani kuyikho undermine kumculo wethu lokho kubahleli bemicimbi nanokuthi vele bekugaxe kwi-poster ejika umuntu engakhokheli mongasezanga abantu behlasele wena ukuthi wadlalile ngathi enganibeni khona kwi-poster nizanga ngani. Bafowethu egameni nje kamaskandi ngiyabonga kakhulu ngiphinde ngibongele wonke amaciko